Tlhapi yeo e khumanang gare go yona impa fela tlhapi e tla o isang Ninive. Wena Jonase, tlhapi yeo e khumanang gare go yona impa fela tlhapi e tla o isang Ninive. Oh, tlhapi, 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 ilibile Ninive. Tlhapi, 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 ilibile Ninive. Tlhapi yeo e khumanang go yona Jonase, gore o ya rera Ninive. Wena Jonas, rapela, 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 ga o le tlhapi ya bophelo. Le wena o tla fihla Ninive, o tla fihla mahala, hala, hala, o tla fihla Ninive, o tla fihla. Le wena, 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 o tla fihla Ninive, o tla fihla. Wena o tla fihla Ninive, o tla fihla. Wena Jonase, wena Jonase, boemo ba o ikhumanang go bona bo dumeletswe ke morena gore o ya rera Ninive. Wena Jonas, rapela, 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 ga o le tlhapi ya bophelo. Le wena o tla fihla Ninive, o tla fihla mahala, hala, hala, o tla fihla Ninive, o tla fihla. Le wena, 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 o tla fihla. Tarashi, Kuhela, Kuhela, Sikepe, Satarashi, Shijona, Kuhela, Sikepe, Tuhela, 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 Tarashi, Kuhela, Jonase, Kusera, Nehukuta, Tarashi, Kumoya, Tarashi, Kutoka Tumelo, Kuseba, Utoya, Tumela, Sikepe, Tuhela, 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 Tarashishi, Wena Jonase, Tuhela, Sikepe, Satarashi, Tuhela, Tuhela, Sikepe, Satarashi, Shijona, Tuhela, Sikepe, Satarashi, Tuhela, Sikepe, Satarashi, Tuhela, Sikepe, Kutoka Tumelo, Kuseba, Utoya, Tuhela, Sikepe, Sohela, 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 Tarashishi, Wena Jonase, hey, Luena, Uta fihla Ninive, Uta fihla Mahala, Hala, Hala, Uta fihla Ninive. Wena, Uta fihla Ninive.
wena suyorera Ninive ba go emetse Ninive ba go emetse dipetele ba go emetse chankaning Jona samaya uyorera yona Ninive. Savior, hear my humble cry, while on others thou art calling, do not pass me by. Savior, Savior, hear my humble cry, while on others thou art calling, do not pass me by. Let me at the throne of mercy find a sweet relief. I'm kneeling there in deep contrition. Please help my unbelief. Savior, Savior, hear my humble cry, while on others thou art calling. Dear Lord, please don't pass me by. Trusting only in thy merit, would I seek thy face. Heal my wounded, broken spirit. Save me by thy grace. Savior, Savior, hear my humble cry, while on others thou art calling, do not pass me by. Thou, the spring of all my comfort, more than life to me. Who have I on earth besides thee? Who in heaven but thee? O Savior, Savior, hear my humble cry. Oh, while on others thou art calling, do not pass me by. Savior, Savior, hear my humble cry, while on others thou art calling. Dear Lord, do not pass me by. So
Okay, ke ne ke le muted. Bana beso dumelang, ke tshepa go le ntse le nkutlwa. Ka lebitso ke Thapelo Letete, ke nna ya tla ba host ya lona hona jwale nakong ena ya mmino. Empa mmino o fedile. Ke tshepa go le ntse le natefetswe re kena paleng ya bana he. Ba kae bana? Atamelang. Bo Tholo, bo Ntwetse, bo Mpepua, bo Malefane, bo Sebolane, tlong kaofela. Ke nako yane ya lona he. Ke letsetsa pina ya lona hanyane fela jwale le tlenne le ikatametse le utlwa ke ena pina ya lona he bana baka. You mean like God can create a whole planet out of nothing? Yes. You mean he can start or stop a rainstorm whenever he wants? Uh-huh. He can walk on water? Yes, Jack, that's what it says. With God, all things are possible. All. Yo. Yo.
Happy Sabbath, boys and girls. Tsatsing lena re tlilo ithuta ka molaetsa o bontshang hore Tate Modimo re ka mo sebeletsa ho sa tsotelle dilemo tsa rona. Re ka ba banyane jwalo ka rona tjena re le banyane, kapa re le baholo jwalo ka bomme wa rona tjena le ntate wa rona. Empa hee pele re qala ka sermon ena ya rona, jwalo ka tlwaelo ebile leng se nepahetseng, re tlo rapelang pele ha ke re Ntate Modimo re hloka tataiso ya hae, ha re rapeleng moo re nang le Modimo wa rona ya lehodimong. Ntate re o leboha ka letsatsi lena la hao la Sabata le o re fileng lona, mme ka nako le motsotso ena eo re tlang ho ithuta lentswe la hao, re kopa tataiso ya hao Ntate, hoba ke wena fela ya ka re thusang hore re be le kutlwisiso e phethahetseng ya lona. Re rapela re tseba hore o re utlwile, ba re rapela ka lebitso le matla la Morena le Mopholosi wa rona e leng Jesu Kriste. Amen. Na kaofela re a tseba ka Joas. Joas ile a ba morena a le dilemo di supileng. La utlwa hona le monyenyana hakakang, a ba morena wa Juda. Mme nakong eo e ne le morena, o ile a etsa tse kgahlisang mahlong a Jehova ha ntsa tataiso ya moprista eo ke tla lefa ditaba tsa hae. Empa pele re ka kena moo hee, ka tseba na re etseng jwang? Ha ke re ithuteng pele na pele Joas a bewa borena wa Juda, ho ile wa etsahala jwang? Ho no na le mofumahadi hee, ke le qoqele ka nako eno, hothwe ke Athalia, e le yena mofumahadi wa Juda. Jwale mofumahadi ena wa Juda, Athalia, o ne a sa batle ha bana ba leloko la borena la ntlo ya Juda ba ka nka borena. Jwale a etsa qeto hore ke tlilo ba timetsa kaofela bana ba leloko le se ke le boletse la ntlo ya mang, ya Juda ya borena. Eba jwale hee bana bana ba bolawa, e la bolaya le ditloholo tsa hae. La utlwana ke ntho e mpe hakakang eo a ileng a etsa. Empa la hopola motho la ka ba etsa dintho tsena tse mpe, a ba kgopo jwalo ka mofumahadi enwa, Morena Modimo qetellong e ntse le yena a matla ohle. Ya ba hee Joas ka nako eo ha o ntso ho bolauwa bana ba ileng ba bolauwa, ena a patwa. Ebe o patwa kae? A patwa ka tempeleng. Ya ba ha kgone ho bolawa hee. So ka nahana motho a patilwe sebakeng sa bohlokwa jwalo ka tempeleng, o nahana ho no etsahala jwang? Ke ho bolela nakong eo yana a patuwe ka moo, o ne a ntse a fuwa thuto le ntho tse tla mo thusa hore e tle re nako yane ya hae ha e fihla jwale ya hore e be yena a etellang pele setjhaba sa Juda e le morena, a tla tsamaye ka ditsela tse nepahetseng tse thabisang mang? Ntate Modimo. Le hwa etsahala ya hore a butiswa ka mono dilemo tse 6 kaofela. Ya selemo sena sa bosupa jwale, ebe jwale hee o sa tlo bewa mang? O tlo bewa morena wa Juda. Jwale ha ne a bewa morena ka nako eo, o hopola ona sa fuwe thuto yane ke itseng, e ne mo lokisetsa boemo bona. Mme o na le tlasa moprista ya ne ntse a mo tataisa ka nako eno. Moprista eno ne le Jehojada. Jwale ebe ha bewa ka nako ana bewa ka yona, a etsa tse lokileng
hobane jwale ona tataiswa ke mang? Ke moporesta enwa. Mme setjhaba se leng hore pele a bewa morena ha ntse le mofumahadi a Thadielwa, bana ba Juda ba ne se ba rapela medingwana e sele, ba rapela ditshwantsho, tempele e sa lokiswe. La utlwa hona le ditaba tse mpe hakakang tseo. Empa jwale itse ha o fihla ena a monyenyane jwalo ka lona tjena ha le banyenyane, ka nnete ditaba tsa loka. Ka bona jwale tempele e etswang e lokiswa. Jwale le tsona ditshwantsho tsane tse ke buileng ka tsona di etswa jwang? Di biletswe di sengwa, batho ba kgutlela go mamela mang? Morena Modimo eo re mo tsebang a le mong fela e le yena a entseng mahodimo le mafatshe. Ya bana o entse dintho tse ntle tse kgolo a le monyenyana hakakang. Lebaka ne le teng ka nako eno, o ne a mamela a bile a tataiswa ke moporesta enwa a tshabang mang? Modimo. Yana la nna mo thusa ha le kae? Ha patuwe ka tempeleng. Empa jwale hopole ya wa etsahala jwale ya moporesta enwa o etsa jwang? Wa hlokahala. E leng yena motho ana etsa jwang? A nentse a mo thusa, a mo ruta, a mo tataisa hore a etse tsena tse leng hore ne di kgahlisa mahlong a Morena Modimo. Ha qeta ho hlokahala moporesta enwa e re buileng ka yena, wa etsahala tse ding jwale dintho. Ebe jwale Joas o se a fumana tataiso ho batho ba sele, ba mo tswang ba mo kgelosa mane ditseleng tse ntle tse itseng ona di tsamaya ha ntse le tataiso ya mang? Ya moporesta yane e ke buileng ka yena. Jwale ya kalella hore ebe jwale bana ba Israel ba kgutlela mane morao mo re buileng ra ne se ba le teng bana ba Juda. Ba etsa jwang? Ba qalella jwale hore ba kgumamele ditshwantsho jwalo ka ha ne ntse ba etsa pele. Jwale bona hona ho etsa jwang? O na le thuto e ntle, a tataisitswe hantle, a rutuwe hantle, mme a qala hantle. Empa jwale qetellong a qetella hampe hobane jwale a qetelletse a ena le batho ba sa tshabeng Ntate Modimo, ba mo etsisang dintho tse mpe mahlong a Ntate Modimo. Jwale ba thuto re tla ithuta yona ke efeng moo? Ke hore re tlameha hore nako ena kaofela re be le batho ba re rutang dintho tse ntle tse Ntate Modimo a batlang hore re di etse. Hobane la re hodisitswe hantle, re rutuwe hantle jwalo, ha ka ra qalella jwale ya ba se re kopana le bane ba re rutang tse mpe. La bona la re qadile hantle, re ka qetella re qetelletse hampe jwalo ka mang? Ka Joas tje. Wa re etseng jwale ho tloha hana jwale? Ke kgutlela morao ha re tla phethela, re qete pale ena ya rona. Re ithutile hore le ha re le banyenyana jwale ka ha re le banyane tje, Morena Modimo a ka re sebedisa mosebetsing wa hae, mme ga etsa sentle se le sa etswa ke Joas ka hore batho ba bangata hakalokalo ka lebaka la ketso e ntle e entsweng ke ngwana a monyane hakalo, e ba kgutlela ho mang? Ho Morena Modimo ka dipalo tse hodimo tseno tse ba kgutletseng ho Morena Modimo ka tsona. La bona? Empa le teng ha re se re kgeloha, re tla kgelosa ba bangata hobane Joas le yena itse ha sa tsamaye ka tataiso ana e fuwe ke moporesta enwa. Re ile ra bona etsa jwang? A kgeloha tseleng. Jwale ke re ho lona ha re etse bonnete ba hore re ba le batho ba re rutang dintho tse nepahetseng tse tla thabisa Ntate Modimo, re tseba ho mo sebeletsa re ntse re le banyane tjena. So ha se bo mami le bo dedi fela ba etsang jwang? Ba tlamehang ho sebeletsa Ntate Modimo, le rona re etsa jwang? Re lokela ho mo sebeletsa. Ke yona thuto ya rona eo ke batlang hore la se re le hae re ne re bale ka Bebeleng ka mono. E hlaha taba tsena tse ke buileng ka tsona, e hlaha ka ho dikronike tsa bo
2 chapter ke 24 o so ka balla tsona he wa ga mami ya o balle o tlo di utlwe hantle ka botebo. Jwale he ke tla kwala ka thapelo ha ile mona ge se re fihlile qetellong ya thero ena ya rona kapa sermon ena ya rona. Ha re kwale mahlo he re rapeleng. Mo re na le modimo wa rona ntate re a o leboha ha o re thusitse ho re ruta ka ditaba tsa Joas e leng hore o na le monyane fela a etsa ditaba tse ntle ha ntse le tataiso ya motho ya tshabang morena modimo ntate. E se ka ditaba tsena di ka re thusa tsa ahela dipelong tsa kgona hore le rona le bona bana ba banyenyana ntate ba tle ba itjwetse hore ba tla ba tlasa batho ba tla ba tataisa hantle e le hore diketso tsa bona e tlebe tse tla kgahlisa wena ntate, mme ba tle ba tseba hore le wena ba ka o sebeletsa ba ntse ba le banyane hakalo. Re rapela re tseba hore utlwile ntate ba re rapela ka lebitso la morena le mopholosi wa rona e leng Jesu Kriste. Amen. 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 Re lebohile morena modimo ka tsela e hlollang ka ditaba tse molemo tseo re di fuweng ke mohlanka wa modimo ntate Mopedi. Ruri re boka morena ke hona ntate ka bosebeletsi ba hao, mme o seng hona re ya le dumedisa babuhi ba kgabane ba letlapa lena kapa matlapa ana a hore sebetsang ka ona mo sebakeng sa Facebook e ka stana le sebakeng sa marangrang sa YouTube, mme re hasa lefatshe ka bophara, re hasa molaetsa wa manyoloi a mararo e le molaetsa o molemo o ka ona re buang ditaba tse molemo tsa morena Jesu ya tlang haufinyana. Mme ka jeno lena ke lakatsa ho amohela ntate Thapelo Letete e leng yena ya tlang hore robela bohobe ka jeno. Ntate Letete, dumedisa babuhi hohle mo ba le ngwana teng ntate. Babuhi ke tshepa hore ntse le nkutlwa, ya utlwahala hantle. Di-thumbs up ha ke bone ke leboteng moo. Ra leboha ntate. Babuhi ba ratehang, ntle le ho ya kae kapa kae, ke kopa re inamiseng dihlooho thapelong, re siye ntate Letete a tswela pele ka mosebetsi. Ha re rapeleng. Ntate Modimo, re a o boka le ho rorisa hoseng wa kajeno. Letsatsi ke le lentsweng ke wena, re tlo thaba le ho nyakalla ke hona letsatsi la kajeno. Itlotlise ntate, re kopa moya o hallang ebe yena ya sebetsang dipelong tsa rona bohle, ha re shebeletse, re mametse jwalo ka ha ntate o bua le rona dikelellong tsa rona. Re kopa ntate re o fe tsona dipelo tsena jwalo ka ha o itse o hloka pelo tsa rona, wa re ngwana ka mphe pelo ya hao, mahlo a hao a tlo a kgahlwe ke ditsela tsa ka. Re siya mohlanka wa hao ke enwa, re kopa o mo ame ntate ka hohle hohle, o itlotlise bophelong ba hae, o itlotlise bophelong ba rona bohle ba tle ba bohile tshebeletso ena ka marangrang. Itlotlisa ka lebitso la Kriste Morena. Amen. Amen. Haleluya. Morena be le wena mohlanka morena. Ke a leboha moholo wa ka. Thank you. Ba rati le babuhi ba lenaneo la rona la Sesotho Sermons and Programs, ke a le amohela le nna ka nako ena. Mme ke se ke leboha moholo wa rona ntate Moribe ka tsamaiso eno ya hae ya platform. Ka lebitso nna ke ntse ke le Thapelo Letete, ho ntse ho tshwana le maobane le la sermon ha ke di ke fana. Ha re ne re hopoleng hore maboteng ana a mabedi a re shebeletseng ho ona, Facebook le YouTube, se re kgona ho etsa di-comments, re kgona ho etsa dipotso maboteng a bobedi, beha dipotso tsa hao, beha di-comments tsa hao mono, re tle re tsebe ho di-addressa ka nako eo re qetileng. Molaetsa wa rona tsatsing lena le a tseba re ntse re tsamaya ka bopheta, ntse re otla bophoteng ho fihlela hona jwale.
mme letsatsing lena ha ho a fapana hore na re tsamaya o kae re ntse re tsamaya gona boprofeteng. Thero ya letsatsi lena ke bitsitse fela na e ya fela total. O tla bona hore ha ntse re bua mona o ka e fa di-title tse ngata tsa bore ntja se re fihlile dintjeng kapo se re atametse dintjeng, kapa o ka e bitsa bala mmapa wa hao. Ha ke tsebe na o ka e beha lebitso leo le ratang, lena ke leo ke lenne ka le bona. Ke batla ha re qala jwale re tlenne re hopole le dithuto tsena tse ding tseo re seng re ithutile tsona tsa in the past few weeks tsa boprofeta, hobane re tlo thetsa ho tsona le hoseng hona. Ke batla ke qale fela ka hore Bibele e re jwetsa ka sehlopha sa batho bukeng eo thweng ke Exodus, Book of Exodus, e bitswang movement ya batho, ho tsamaya ha batho. E re ruta ka sehlopha sa batho se bitswang Maiseraele, ba ho thweng ba ne ba hlaha Egepeta moo e ne le makgoba hona teng, ba tsamaya ba le ba hokae, ba le ba Kanana. Ho thwe batho bana Maiseraele yana, Morena Modimo ka lebaka la ho se mamele hwa bona, Morena Modimo leeto leo neng le tlameha ebe le bankile matsatsi fela a 11, le bankile dilemo tse ka 40 ya dilemo 40. Ho thwe motsheare Morena Modimo o ne a ba tsamaisa ka leru, ba sala leru morao. Bosiu ho thwe Morena Modimo ona ba fa pilara ya mollo, ba e sala morao. Jwale ebe ke tsela ya bona. Ho thwe ba ne ba tseba mo ba yang, the name of the destination. Mo re yang ke mo thweng ke Kanana. Fela jwale hore na re fihla jwang ehlile ha re tsebe, hore fela Morena Modimo a ba tataisa. Mme ke mona mo ona ba tataisa. Ho thwe ile a ba tsamaisa, ba isa pele le morao, a ba itsa marangrang for 40 years. Leeto le ne le nka fela 11 days. Ha ke ntse ke lekanya distance eno, ke distance ya botho ka bo 600 700 km, e leng hore ha se ntho e ka bang ya o kudisa. Ke shebile hore ba tsamaya le bana, ba tsamaya le batho ba baholo le batho ba kulang. So ha se distance e mpe ya kalokalo, fela e bankile ntho e fetang 40 years. Jwale le rona re le batho ba morao tjena, ba Kreste ba dinako tsena tsa bofelo, Kreste o a re bolella hore le rona re leetong. Ha re ithuta re sheba buka, ke beile ka pele ho nna mona buka ya Johanne kgaolo ke ya 14. Mona wa bua hore pelo tsa lona di seferekane, dumelang ho Modimo le ho nna le dumele. Meaho e mengata ka tlung ya ntate, ho jane ha ho jwalo nkabe ke le boleletse. Ke ya ho le lokisetsa bodulo, ke tla boela ke boye ke le nkele ho nna, hore moo nna ke leng teng le lona le be teng. Moo ke yang le a tseba, hore le a tseba, le tsela le a e tseba. Jwale Morena Modimo o re ke eo ke le file le tseleng e tsamayang. Jwale o re file mmapa wa tsela ena hore re tsamaye ka yona. Mmapa wa tsela eno ke ho mmapa o Morena Modimo a re fileng yona. Nka tlotsilo ya bobedi mona ke e bale ka sekgowa ya ba Filipi kgaolo ya 3:20 e re, our citizenship is in heaven and from it we await our Savior. Ho thwe mo re yang teng, mo re shebileng teng, ke ho tla ha bobedi wa Morena Jesu Kreste, ke ho tla ke mmuso ono wa bobedi o tlang ka maru wa Jesu Kreste. Mme ke hona mo re yang teng, mo lehae la rona le leng hona teng, ho tjho Morena Modimo. Jwale Bibele e re bolella hore le rona re batho ba tsamayang mona mo re leng teng. The difference ke hore fela Maiseraele a nako ya kgale ba ne ba tsamaya leeto la bona, o ka re it was a physical journey e tsamayang ka distance. Hona ya rona ke leeto le o ka re le tsamaya ka nako, hobane re emetse nako yane eo Jesu Kreste a tlang ho tla. Fela ho fihlela ka nako eo re tlameha re nne re tsamaye re tataiswa ke mmapa ona. Ka nako nngwe ke makale ha ke bona batho ba neglecta mmapa. Jwale ebe ke etsa tshwantshiso, moo ke mona mo tla bona sehloho sa thero ona se tlateng. Ebe ke etsa tshwantshiso ke re, hore ho nna motho ya hanang ho nka mmapa ona o tshwana le motho eo ho thweng a rongwe kapo a tsamaye a o fumana thuso kae ntlong sebakeng se itseng. Wa hlalosetsa hore moo o tla ya teng ke ntlo e tshweu e tjena, o tla fumana monna moholo ya tjena, ke yena a tla o fa thuso moo ditlhareng. A re motho ya o hlalosetsa a re
mmapa ko wena hloa le korota lena fela ha o hlahella ka ntlano le korota ke thota ke eno e namme di-instructions o so tla di fumana mmapeng ebe wena ka ha o utlwisisa fela hore ho itswe mo ke yang mo motho ena ke mo fumanang teng ke tsamaye ke fihle qetellong ya thota ke tla itsamaela ebe motho eno nka mmapa ona o hlaba pokothong wa nyoloha o hlahela ka lekorota ha fihla a fumane thota ena e namile fela a fumane e namme fela e le matlo mona e le masaka mona e le pompo monana e le kereke mona e le eng mona jwale ebe motho ha a tsamaya o qetella a sa tsebe hore na ha a fihlile ke ha a le jwang o bona fela ntse a tsamaya nako e telele a sa hlokomele hore ka di-instructioneng ho hlile ho hlalositse hore ehlile o tla hle o tsamaye ho fete lesaka ka tsela ka o tswelong la hao le letona ha o fihla kae ke pompo ha o fihla kae ke masimo o thatike ka masimo ano jwale tla ha o fihla ka nqane o tla fumana ntlo ke ena ya heifi e nang le ntja tse bohale tse lomang haholo ntja tseo di bohale ha o ke se mathe ha o feta moo di tla di o loma ebe jwale motho o itukisa a feta ka pele jwale ha o tsamaya o sa tsebe dintho tsena o tla ipolaisa ka dintja le thota ena o tla bona e sa fele o tla dula o ntse o tsamaya fela hao jwale banna ha re fihle ke mona moo motho e mong ka nako nngwe tseleng ena ya rona ya bokreste a bare e sale ho bua ka hore Jesu wa tla ke bontatemola rona le bontata rona le hona jwale tje Jesu Kreste o tla ke hobane ba bona thota ena e namme ba bona re sa fihle qetellong bonnete ke hore ha o sa phamise mmapa o sa bale mmapa o tla o jwetsa hore ha o le mona o so atametse tseba ha o le mona o so ntse o tlo fihla o tla bona fela thota ena e namme e sa fele thota ena ya bokreste ke mona moo thuto ya rona ya letsatsi lena e hlahang hona teng hore thota ena ha o sa e tsamaye ka mmapa o tla bona fela e namme o ntse o tsamaya o sa fihle moo yang o thuta ena ya rona ya bokreste o bo o dumele hore o bo tsamaya o botsa dipotso fela na ho fela hona le qetello moo na e teng qetello eo thweng ke tla e fumana moo hobane o sa bale mmapa tsatsing lena ke kopa nna le wena re tlo bala mmapa re tlo tla re manolla mmapa o re o fuweng ke Jesu Kreste ka boyena ha re inamise mehlo thapeng ntate ya halelang ntate ya lehodimo ha re tla phetla lentsweng la hao hoseng hona ke kopa ko re thuse o bule dikelello re bule dipelo hore dintho tsohle tseo re tlang ho ithuta tsona hona jwale tjena tle di dule dikelellong tsa rona mme di re ame maphelong a rona ka Jesu Kreste ke a rapela amen mme ha ise ke entse thapelo eno jwale ke batla hore re kehle re ye mona moo barutuwa ba Jesu Kreste ba neng ba le hona teng le bona jwale Jesu a dula a ba bolella dintho tse tla etsahala fela jwale ba sa utlwisise hore na di tlo etsahala neng re tla bala re nka buka ya rona ke buka ya Mateo ke kgaolo ya 24 e hlile kona mo tlo tsepama hona teng Mateo kgaolo ke ya 24 nako ya re mo ke ntse ke na le nako e ngata kona la tang 11 nako e sa le ngata re bukeng ya Mateo kgaolo ya 24 jwale mona hothi ya re Jesu ha etswa tempeleng a itsamaela ya ba barutuwa ba hae ba mo atamela ba mmontsha mehao ya tempele ya ba Jesu o le ya bona ntho tsotso ka nnete ke re ho lona ha ho keke hwa leswa lejwe le leng hodima lejwe le leng le sa heletswang e itse hobane a dule thabeng ya meshware wa bona taba ena ya ba entse ba ama kelellong ka mona ntse ba ipotsa ho thwe ho etsala wang haikho jwale o utlwa ya ha qala ba fumana monyetla fela a dula fatshe ba be se ba mqhautsa ba molata ba re morena hobane go mona mo a reng re bolelle nako ya taba tseo di tla etsahala ka yona le ntho eo e tla ba pontsho ya ho tla ha hao le ya ho fela ha lefatshe barutuwa ba Jesu Kreste mona wa bona hore kelellong tsa bona they had understanding ka kutlwisiso ya hore ha tempele e heletswe e tla be le ha Jesu Kreste a tla ebile jwale e tla be le ha o etsahala e tla be le ha bofelo ba lefatshe di etsahala empa Jesu Kreste wa bona mona ha araba le teng ha ka ba bontsha ga butle hona ho tlo etsahala kwana hona ho tlo etsahala kwana o ba file karabo ye leng hore e araba bona dikarabo tsena di le pedi fela e le ka
puo e le nngwe hore ba batlang karabo fela ya ho fumana na ho heletswa Israel kapo tempeleneng ba tla fumana karabo. Ba batlang ho fumana karabo ya nako ya bofelo ba lefatshe le bona ba tla e fumana hona moo. O fumana hore Jesu ba arabile jwalo. Jwale ke batla re ke re di shebe dintho tsena. Re tlo di etsa ka pelenyana fela. Re tlo bala hona bukeng ena ya Mateo. Jwale Jesu mona o re mmapako ona he bashana ba heso ha le tsebe hore na mo le yang ke kae ho etsa jwang. Mmapako ke le tloela hona. O re iponeleng. Jesu ha bula molomo ke verse 4 yona ya kgaolo ya 24. E re Jesu ha araba a re iponeleng le se ke la thetswa ke motho. Ha tloa fela o sa re mashano a batho ba tlo le thetsa ka ona a tshosa. A tshosa. A re ke mashano fela. Ke letshwao la pele le ya bane yang lona. A re hobane ba bangata ba tla tla ka lebitso la ka ba re ke nna Kreste mme ba tla thetsa ba bangata. Bibele e se e hlakile mona hore there will be false prophets. Le hopola sermon kapo thero ya last week. Thero ya last week e ne e bua ka phemang ba profeta ba bohata. O ile ba bontsha mono ka ditshwantsho a ba bontsha ba bang ba re fodisa jwang, ba bang ba re lwesa parafini, ba bang ba re hotla ka dumo, ba bang ba re palama hodimo, ba bang ba re ba pepe ba profeta ba fapakaneng. Ke reke tsena di tletse batho ntse ba hata hodimo bana petrol ba tshela ka dumo mahlong. A re ba bangata ba profeta ba tla re thetse fela. Jwale yena verse particularly e re ba tla re ke bo Kreste. Jwale yena ha ke e bala ke ne ke nkile ntho ke ena eo ke shebileng. Ke ne ke sheba hore batho ba ipitsang Kreste re sheba fela the 18th century. They are about 2 at least. In the 19th century ke batho bonyane ba ka bang 7 ba ipitsitseng hore ke bo Kreste ka mokgwa hlakileng. 20th century o le century ena e tlang ho feta ya di 19 mamma bonyane ba 28. Jwale 21st century ena ba bangata fela ntse ba eketseha. Ke batla ke re tshware ena ya bo 19 mamma hobane e kile ka ya nkama ka kotloloho ya ba ya ama le yena moena yeno ya qetang ho etsa children's story. Ke kopa o ntshwarele moena hobane ha nka ba ka o rerisa hore ke tlotla ke ama ditaba tsa hao hanyane hore o kila ka nna le yena re kila ka ra angwa ke kereke e teng mone eo thweng ke ya motho ya bitswang Unsung Hall, World Mission Society Church of God, WMSOG, World Mission Society Church of God. Ke kereke ya Korea kwana ya motho ya ipitsang Unsung Hall yeo ho thweng o na re ke yena modimo a bile a re modimo o na le mosadi, God the Mother and God the Father. Jwale yena Unsung Hall o ile a hlokahala pele, jwale ho setse mofumahadi wa hae, jwale ho rapelwa ho thwe ke God the Mother. E kile ka ya mo ama moena ena wa ka ke qetang ho etsa story mona taba tsena mme a ka le qoqela tsona ka botebo haholo. Fela yena e sentse re utswa hore ditaba tsa hore batho ba ipitsang Kreste di teng di ngata. Ke batla re nne re fete ntse re theoha ka yona. Jwale o re verse 6 le tla utlwa dintwa le medumo ya dintwa. Ha se le ntho e ke tlamehang hore ke be ke bue ka yona eno. Ntho ya dintwa le medumo ya dintwa ke ntho ya tsatsi le tjhabang le le dikelang e le Middle East, e le Africa, e le Europe, e le hokae dintho tsena ntse di etsahala. Ke batla re fete mono le mpe le bona le se ke la tshoha tseo tsohle e ka kgona di etsahale empa le moo ha e so be bona bofelo. Jwale wa re etsa hore ha ntse le tsamaya jwale tla ha le fihla kae kae ho etsahale ntho tsena ha le so fihle mo le ya le ra tseba no ntse re otla hantle fela ka ntse re phehisa fela heading ho nne ho tatwe akere. Jwale hore hobane setjhaba se seng se tla tsoela setjhaba se seng matla, mmuso o mong o lwantse mmuso o mong di tla ba teng. Ke mang a sa tsebeng ka di-famine tsa all over Africa, East Africa haholo kapo North East Africa, dinaheng tsa bo Somalia tsa bo Ethiopia. Re kila ka ra tseba ka ditlala tse makatsanang haholo, empa ho thwe ha nako e ntse e ya di tla nne di eketsahale dintho tsena. Ho thwe hobane setjhaba se seng tla mmuso o mong o lwantshe o mong di tla le mafu a akaretsang le ditshitshinyeho tsa lefatshe
tse ngata di tla ba teng. Mafu a akaretsang yena yona ha se eo mang kapa mang a ka o bolellang ka lefu le akaretsang. Kore lena lona ke lefu lena le re beileng mona mo nna le wena re sebetsang ka tsela ena hoba hangata re ne re teana in person physically. Empa he di-advantage ke tsona tseo hore lockdown ka lebaka la coronavirus lefu le akaretsang ke ena e teng. Jwale hona hwa ho ba teng hwa coronavirus among others e re bolella hore re ntse re tshwere tsela ya hona teng, mme ntho tsena di tla nne di etsahale di ntse di le ngata ha nako e ntse e ya. Ke batla re nne re ba le matshwao ana ho thwe empa tseo tsohle e tla ba qalo fela ya tlokotsi. Mohlang moo le tla neelwa ho tshwenngwa, le tla bolawa. Tsena tse ditaba o tla tseba, o tla hlokomela hore tse ding ha di so etsahale ka bofelo, tse ding di se di nna tsa etsahala batho ba bang ba kang the Waldenses ke mofuta wa setjhaba se seng se ilang sa hlekefetswa haholo sa ba sa bolawa sa fela. Se tsekiswa lentswe la Morena Modimo ka lebaka la lebitso la ka. Ke moo ba bangata ba tla kgoptjwa mme ba tla ekana, ba tla hloyana. Ho tla hlaha baprofeta ba bongata ba bangata. Ke kgutletse hona mane baprofeteng hape hore Afrika Borwa mona le Lesotho mona jwale ho nyeunya baprofeta ba bongata fela. Ho bile ke ipotse hore ha hona Afrika moo e le hore bathong ba Morena re host ya false prophets. Na yo hopo kwa bo China ntho tse di teng hore ke bone ka tsela eo ho seng ke o tla ka teng hore ba seng ba le bangata ka teng, mme di tla bona ntse re ya ka tletse fela ho thwe ba tla ba bangata fela ho thwe re tsebe hore ntse re tsheta re tshwere yona tsela yona eno e yang hona moo. Ho tla hlaba profeta mme ba tla thetsa batho ba bangata, mme lerato la bangata le tla tapa ka lebaka la ngatafalo ya bokgopo. Empa ya tiisetsang ho fihlela qetellong ke yena a tla etsa bang a tla bolokeha. Efangedi ya mmuso ena e tla ya lefatshe lohle, e tle be bopaki ba ditjhaba tsohle, mme e tla ba hona bofelo bo etsang ho hlaha. Jwale ho fihla re fa a key issue mono eo jwale yona e se bile dependa hodima rona ya re then the efangedi ena e tla ya lefatshe lohle, mme jwale bofelo bo tla tla. Ena yona ho thwe e matsohong a rona ka kotloloho, re re nke efangedi ena eo re e tsebang re e hase lefatshe lohle, jwale re tle re tsebe ho phethahatsa karolo eno. Empa hona jwale tsena ke batla haholo re tlo tsitsisa maikutlo a rona temaneng e hlahlamang. Verse number 14 ho isa ho 22 fela haholo verse 14. Ha re tshware verse 14 nna le wena re e shebe. Verse 14 e re jwale e tla re ha le bona manyala a bofediso ka sekgowa ho thwe the abomination that desolate. Manyala a bofediso a boletsweng ke moprofeta Daniele a eme nqalong e halalang. Ya balang a etse bona a lemohe. Ba leng Judea ba balehela dithabeng, ba leng hodima ntlo a se ke a theohela ho nka tlung ya hae letho, a tsamaye a ye masimong. Ho tla ba madimabe basadi ba baimana ba nyesang mehleng eo. Le rapele hore palo ya lona e se Maria kapa Sabata hobane mohlang o mahlomola a tla ba maholo. Jwale wa hopola Jesu Kriste mona re itse o ntse a raba potso tse pedi fela o di bua ka story se le seng. When will the destruction of Jerusalem happen? Mme re tla e bona jwang le ho tla ha hao ha bobedi. O ntsa bua ka tsona. Tse ding tsa dintho mona o tla bona hore di ama ho tla ha Jerusalema, ho wela ha Jerusalema fela. Tse ding di ama ho tla ha bofelo hwa rona fela. Ho tla ha bofelo ba lefatshe. But tse ding di ama di le pedi. Ke batla haholo re tsitsise maikutlo letshwao lena la number 15 eo thweng ha le bona manyala a bofelo le qele ho leoto dithabeng. Ha o le masimong siya ntho tsena o ya hobane ho ya ka papiso re kgutlela papisong yane le tse ke bolela ho tshwana jwale mona le ha Jesu Kriste a fihla re nkile mmapa wane ne motho yane a o romme o le jwale thoteng mana a fihla re fela ke re ha o fihla ntlong eno ya Heisi o re hoba ntja tsa teng ha di lo di a tjha ntja tsa mono o se ke wa batla le go di shebe ska ba batla le go ke tla bona nna ha ntja se di le teng mona motho o hlalosetsang a re ntja tsa mono ha di hlaha ha o no di bona o hlomathe ha o bona ntlo e tjena fela o hlomathe. Mme haeba o le ya sa balang le melaetsa ene e fuweng o tla iphetela fela o leletse
ntja di o etseng mme o ke wa fihla mo yang teng. Jwale hona jwale tjena verse 14 e fihla re jwetsa hore ho na le mo ntja di lomang haholo. Ha le fihla mono le ske la ema fela le mathela ntshwe. Verse number 15 jwale ke batla ho utlwa re ithute hore na verse ena ya 40 ya 15 na e bua fela ka the destruction of Jerusalem ka tsona dintho tsena. Temana ena e hlaha hape le ho bukeng ya Mareka kgaolo ya 13 haholo bo 14-15 mono. E hlaha hape le bukeng ya Luka kgaolo ke ya 21 ho fihlela ho 20 mono. Ho tlatla re di sheba ditemana tsena haholo ya Luka hobane e tla fihla e manolla ntho engwe ya bohlokwa mono. Temana eno ya Luka 20-21 kaofela fela temana ya 20 ehlile e teba haholo ka manyala a bofelo. Jwale ha re e bale hape temana ena e re ha le bona manyala a bofediso a boletsweng ke moprofeta Daniel. So e fihla e re ruta hore no nthwena hore re utlwisise mo e tswang mohlodi wa teng ke ho bukeng ya Daniel. Jwale ke kopa nna le wena re tsamaye re ke re fihle ka bukeng ya Daniel ho bona mo ho buang ka manyala ana a bofediso, the abomination that desolates. Re fihle re tsepa kgaolong ya borobong ya buka ya Daniel. Daniel kgaolo ya borobong re qale temaneng mohlomong ya 24 mane ke tla o tla ka pelenyana fela bataba tsa rona di fihla le re mola 27 fela mo 24 mono e re beke di mashome a supileng tse badileng hodima setjhaba sa heno ke Daniel chapter 9 ka bala ka verse 24 e re beke di mashome a supileng tse badileng hodima setjhaba sa heno 70 years are appointed upon thy people. Jwale ho hlaloswa mono hore na ho etsahala jwang motse wa heno o halalelang o kwalla bobe le ho fedisa sebe. Ke batla ke fete ke ye ho 25 mane re tseba ke hona o utlwisise hore ho tloha taelong e bolelang hore Jerusalem o tla tsoswa a hauwe ha e tswile ho fihla ho motlotsi wa morena o tla feta beke tse supileng ka beke tse supileng ka beke tse mashome a tsheletseng a metso e mmedi. Ha ke no kena haholo ho nako ena ya haholo ya rena 7 weeks dibeke le matsatsi na boprofeteng re di bala ha jwang. Fela ke batla re bale mona ho thwe ho tloha ha o taelo ye reng Jerusalema motse wa heno wa Jerusalema o tsoswe. Jwale ena e ruta hore no ho thwe Jerusalema e ne o ile mo ho bua ka buka ya Daniel. Jwale ra hopola hore no Daniel o ngola mona a le hokae a le Babilona. Ya hopola Daniel o ile le Babilona ha ba qeta ho capture ke motho yo thweng ke Nebuchadnezzar a tswa senya motse wa Israel motse wa Jerusalem. So ga kole ditempele tsa Jerusalem ne di la ka tsa wela la pele. Jwale Daniel ha bua mona o bua marako ano a lefatshe a sophana o re ho tla ba le nako eo morena Modimo a tla sebedisa batho ba hae a tla sebedisa morena wa mona hore a laele hore ba batlang ho kgutlela Israel Jerusalem ba tsamaye ba o etsa ba o tsosolosa Jerusalem. Mme e fihla e re jwetsa mona hore ho tloha ha taelo eo e tloha ho fihlela nako e itseng ha ke batle ho focus hakale ka le nakong eno ho thwe ho fihla ho motlotsi wa morena. Ke mang motlotsi wa morena? Ke Jesu Kriste ka boyena until the Christ. So ona bala re ho tloha nako eo ho tla thwe le tlohe mona le Jerusalem ha Jerusalem le khutle ho fihlela nako eo Jesu Kriste a tlotswang e ba Messiah kapo motlotsuwa e tla ba nako e itseng. Jwale wa bona mona e bua ka Jesu Kriste ho tla feta dibeke tse kae ho thwe motse o tla tsoswa o hauwe le mapatlelo a ona ho bua ka Jerusalem hore e phame le marako a ona empa e tla ba ka matsatsi a mahlomola ka mora dibeke tse kae motlotsi o tla tloswa ho se motho ya mo emelang motse o tla senyeha le sehalelelo ka makgotla a morena e mong a tla tla hape. Jwale mona ere Jesus will die a tseba he died on the cross. Fela jwale ka mora ho bona ha Jerusalem ha tlo tla monna e mong hape a fitlang a e senya. Jerusalem will be destroyed again. Ho thwe ho tla tla morena e mong hape a fitlang a e senya. Jwale ha ntse re tseba ho thwe verse 26 mono ha re qetela mono e tla ba moralo mme di tla ba teng ho isa qetellong ditshenyeho di se di laotswe. Ke batla ho bala verse 27 e re
morena yeo o tla hlaba selekaneng se matla le ba bangata le ka beke e le nngwe, mme mahareng a beke o tla fetisa sehlabelo le nyehelo, mme manyala a tshenyo ke yona nthwane, the abomination of desolation, manyaha a tshelo a tla dula tempeleng ho fihlela bofediso bo laetsweng ke morena. Jwale e fihla mane re jwetsa hore mona ke hona moo ho neng ho bua ka ho wela ha Jerusalema. Nka ke lekgetlo la bobedi hoba kgetlo la pele ke Nebukadnezar, fela ena ke ya kgale eo ho buang ka yona. But re ho Mateo 24, Mateo 24 mona e ne se e tsosolositswe nako e Jesu a phelang. E ne se e tsosolositswe fela jwale Daniel mona ya re jwetsa hore ka mora hore e tsosolose e tla tla e wela hape hang ka mora selemo se ka mora hore Jesu a be teng. Hang ka mora hore Jesu a be teng a be a shwa. Ke moo e hlahang kgetlo la pele ho Daniel chapter 10. Ha ke re feteleng mo e hlahang kgetlo la bobedi ho Daniel chapter 12. Daniel chapter 12 e hlaha hape nthwena kgaolo ya 12 e teletsana fela le yona ke tlo e otla ka hodimo. E re ha ke qala kgaolo ya temana ya pele e re mehleng eo Mikaele kgosana eo e kgolo e melang bana ba setjhaba sa heno o tla hlaha, mme matsatsi a tswalo a tla ba teng ao e so ho be teng e sa le ditjhaba di hlaha. Verse number 2 ke kgaotse verse 1 eno. Verse number ba bangata ba robetseng leroleng la lefatshe ba tla tsoha, ba bang ba tsohele bophelo bo sa feleng, ba bang ba tsohele dihlong le sekgobo se sa feleng. Ena se ntse o ruta hore ho so shebuwe pele haholo, ho so bua ka tsoho ya bafu le ho tla ha bobedi wa Jesu Kriste, ho so bua ka pele. Jwale mona mo thung ba bang ba tla tsohela life, ba bang ba tsohele death. Ha nne re tswele pele. Verse number 4 mona e re wena Daniel o kwahele taba tsena, o manehe buka ena ka tiiso ho isa nakong ya bofelo. Jwale o go mona ho bua ka nako ya bofelo. Ba bangata ba tla e bala mme tsebo e tla eketseha. Ke batla jwale re kene ho verse number 9. Verse number 9 ya Daniel 12 a re ho nna e ya Daniel hobane ditaba tseo di tla sala di kwaetswe di tiisitswe ho isa nakong ya bofelo. Go bontsha kgaolo ena ya 12 ile ipuela ka nako ya bofelo. Ba bangata ba tla hlwekiswa ba soufa le ba lekwe ba be ba nne ba etse hampe, mme ha ho moetsa dibe a tlang ho utlwiswa ho utlwisisa, empa ba hlalefileng ba tla utlwisisa. This thing will be understood by only those who are not sinners, ba no bao e leng ba dutseng ho Kreste kapa ba nkang matla ho Kreste. Le ha ho le jwalo, ha re bale 11 sheba 11, le ha ho le jwalo ho qala ka nako eo ya ho fetiswa ha sehlabelo sa ka mehla le sa peo ya manyala a bofediso ho tla feta matsatsi a 1280 moo o le moo. Jwale mona e se re ruta hore manyala a bofediso a tla hlaha hape neng ka nako ya bofelo. Ba re taba tsena tsa kgaolo ya 12 di bua ka nako ya bofelo. Jwale taba ya rona wa hopola ho Mateo 24, potso e ne e le hore na Mateo 24 temana ena e buang ka manyala a bofediso, the abomination of desolation, e ama ho wela ha Jerusalema hwa pele fela ka bo 70 AD kapo e bua le qetello. Jwale mona e bontsha hore ha re qeta ho bala ho Daniel kgaolo ya 9, Daniel o bua ka yona ka destruction of Jerusalem ka mora hore Jesu a be teng a shwe. Jwale Daniel chapter 12 ya re jwetsa hore le manyala a bofediso hape re tla bona nakong yane ya bofelo ha Jesu Kriste a sentse a tlotla kgetlo la bobedi. Amen, amen. Jwale ho thwe temana ena ya 15 ho isa ho 20 ya the abomination of desolation applies to both situations. Jwale hore re tle re utlwisise yena ya rona ya bofelo hobane ya pele se e fetile, ke hore re utlwisise hona yena e etsahetseng la pele, yena eo no bua ka yona ho no etsahala jwang, ditaba tsa teng di la tsa etsahala jwang, batho ba etsang ho etsahalang ka bona, ba badile mmapa ho etsahalang ka bona, hore le rona re tle re tsebe hore nakong ya bofelo na dintho di tlo re etsahala jwang hoba tseo di tshwantsha tse tlang. Amen. Ke batla hore jwale nna le wena re ke re bale haholo mane mo ke itseng taba tsena tsa Mateo 24 di a phetwa hape fela di phetwa bukeng ya Luka. Ha ke re yeng bukeng ya Luka kgaolo ya 21 temana ke ya 20, o tla bona ho jwale ho phetwa nthwena ya abomination of desolation ya manyala fela Luka o e beha ka tsela e bobebenyana.
ha ke reng gore o tla utlwa gore Luka ha a bua ka nthwena o sa e beya ka tsela eo jwale kutlwisiso ya rona e tla hlaka ke Luka 21. Luka 21 monono ha o e bala ho tloha kgaolo ya bohlano e bua ka tshenyeho ya Jerusalem ke title eno le Bibele ya Sesotho ha o e bala tshenyeho ya Jerusalem go kgutla ha mora motho. Basically it is the same story that is in Matthew chapter 24 to the letter. Fela di ngotswe ke batho ba fapaneng ka dinako tse fapaneng and therefore the content is different. Re re bala gona Luka yena o di beha ka tsela efe a bua ka ntho yona yane ya manyala a bofediso kapo the abomination of desolation. Ntse le mametse mbe bua jwale kgaolo ya 20 mono temane kgaolo ya 21 temane ya 20 if e tla re ha le bona Jerusalema o tehetswe hare ke makgotla a dira le tsebe ho ba tshenyeho yeo ya yona e se ya tametse. Ha le bona Jerusalema e tehetswe hare ke makgotla le tsebe hore tshenyeho ya teng e se ya tametse. Mohlang o ba leng Judea ba baleya ba le dithabeng ba hara Jerusalema ba tswa ba naheng ba se ke ba kena teng. Ya utlwa ho ntso bua ka yona ntho ele ya hore ho baleuwe fela mane ne ho ntse ha le bona manyala a bofediso ao Daniel a buileng ka le tshabe kapo le qale ho leoto. Mona ho thwe the same thing ke parallelism ho tswa ntho e le nngwe ka mantswe a fapaneng ho thwe no ha le bona makgotla ha le bona Jerusalema e tehetswe hare ke makgotla a dira le tsebe ho ba tshenyeuwang ya ona e se e atametse. Jwale ho thwe le baleng pele motho a ka ipotsa no makgotla a se a potapotile Jerusalema, that means if we are all covered completely ke kopa ke charge laptop ya ka ke na le ntshwarela e lahlile charge ke kopa tshwarelo laptop ya ka e ne lahlile charge ne tlo fellwa ke motlakase ke kopa le ntshwarela jwale ho thwe ha le bona makgotla a potapotile Jerusalema le balele dithabeng jwale motho wa ke ipotsa batho bana Jerusalema ke ena e na le mabota e tjena batho ba potapotile Jerusalema fela mona morena modimo o re batho ba baleye batswe ba ye dithabeng ka ntle jwa makgotla ile a potapotile. This doesn't seem to make any sense. Doesn't seem to be batla baleya jwang goba ho thwe ba potapotile ho thwe ha le bona le potapoto le baleyela kae ho bana le potapoto. Jwale karabo e tlo hlaha ho di etsahala tsa nako eo. I want to share with you presentation ena ya di slides tse ka bang 6 mona le lona. Jwale re tle re tsebe ho araba yona potso eno ya hore na what does that mean? Ha ba tetswe hare ke makgotla ebe ho thwe ba baleye butle ke etse jena. I hope I've now shared ho jwalo. Kena jwale re tla utlwisisa gona nthwena re tla utlwisisa ha re tseba gona hula wa etsahala jwang. Jwale di etsahala tsa ka nako eno di emetše ho thwe ka selemo sa AD 66 motho ya bitswang Sestius Gallus a potapota motse wa Jerusalema ka makgotla a hae ke masole a Roma a mabe a ho mme ho bonahala eka motse wa Jerusalema o tlo hlola. Ho thwe ba ne ba potapotile Jerusalema ha ntse bala dipaleng tse sheba ba ntse ba no mona we are done, we are dead. Ho thwe ya re ha Jerusalema jwale e se inehela motse ona wa morena modimo ho thwe empa ntle ho mabaka a letho without reason ke kentse ka quotes mo ho thwe without reason Sestius Gallus le sesole sa hae ba tloela ho hlahlela Jerusalema, they simply retreated ba itsamaela ba ikgutlella ha bo bona. Ho thwe ba ikgutlella ha bo bona ho thwe hey Maiseraele a mang ya ha ba bona nthwena batho bana ba futla ba se ba ba bolaya ba ba kgatha boholo ho thwe hlile ba ile ba kgatha boholo ba Maroma ka nako eo. Ya ba jwale ho thwe di false prophets tsa ba nna tsa hlaha mono tsa re le betsitse ho se ka tshaba letho bona nothing to fear nothing re hlotse ntwa eno
empa ho thwe ba ileng ba bala boprofeta ba Daniel, ba ileng ba bala ditaba tsena tse ngotsweng ka monana, ba hopola di ngodilwe tsa Bibeleng, tsa mangolo a Bibele. Ba hopola hore ho itswe ha le bona manyala kapa ha le bona Jerusalema ya potapoti, le qele ho leoto. Ho thwe ha bana ba nahanang ba bohlale ntse ba lelekisa maroma ba ne re le jwetse le sele, ho thwe ba badileng mangolo bona ba banka tsa bona ba fohla ba ya dithabeng ba baleha together with the Romans. Skore ha maroma a matha a baleha ya kwa ya ba le bona ba matha ba ya dithabeng ba ya kwa. That is where the answer is ya hore na jwale ha le potapotuwe le kgona ho feta jwang, hobane maroma a ile a tsamaya ka selemo sa AD 66. Ho thwe ka selemo sa AD 70 ba balang history ba tla o bolella hore Jerusalem ke selemo seo ileng ya wela ka teng ya ba destroyed. About 40 years ka mora hore Yesu a shwe, ka mora hore Yesu a bue ditaba tsena tse ho Matthew 20. About 40 years ba Yesu o shwele around AD 28-27. Ho thwe ka selemo sa 70 AD 70 Titus a khutla le sesole se fetang sa pele, ke yena morena wa uka, morena wa Israel, a khutla wa Marom, a khutla le setjhaba se seng se ba vuthile jwale ba se ba le ba be. Ho thwe ba fitla ba potapoto, ho thwe batho ba ileng ba lelekisa banna ba ga batho ba sele banna ba ga nke ba tsena nthwana ba fenna konyana fela le bona e tla bona gona e tla ga ba thena fela ba ntha gona ke dipaputla ke re wa tsela. Ho thwe ya ba ntho di ya ba fetohela maroma ha kena mono tshenyeo ye kalo. Ho thwe ya ba ke ho shwa ha batho ka lerumo, ba sa shweng ka lerumo ba bolawa ke tlala ba setse ba ne ba balehileng ka AD 66 ya ba jwale ba na le bophelo mane mo ba teng ba phetse. Ho thwe ya ba dihlopha di ba pedi, ya ba tse badile mmapa wa hore ha le bona masole a potapotile kapa ha le bona Jerusalem a potapotile, le lona le fohla hobane bothata bo atla. Ya ba bana bona ba sa balang, ya ba ntse ba re ha le bona ntho ne etsetse 4 years ago ka AD 66 e ntse tlo etsahala na jwale tjena ka AD 70. Ya ba ho thwe tshenyeho ye mpe hakalo ka AD 70, batho ba shwa ba sa balang mmapa. Jwale ntho e kopana kae le mo ntho e Jesu Kriste kapa tsela eo Jesu Kriste a beileng ka teng ka molo a re manyala a bofediso e hlaha hona mona. O kopa re baleng buka ke ena eo ya sengodi se seng se bitswang Me Ellen White. O re ha o buka e bitswang The Great Controversy ke leqephe la 25, o re when the idolatrous standard of the Romans should be set up in the holy ground, which extended a little bit outside the city wall. Ho thwe the holy ground ya Jerusalem e ne e sa felle maboteng fela, e ne e extendela le ka ntle moo batho bana ba neng ba eme teng. Jwale ke mane moo thweng when you see the abomination of desolation kapa manyala a bofela a eme bakeng se halalelang, then the followers of Christ were to find safety in flight. When the warning sign should be seen, those who would escape must not delay. Jwale ho thwe bano ba tlamehang ho baleha ba hle ba balehe, o bua yona ntho yane e o bueng ke Bibele ka Matthew 20. Fela ntho bohlokwa ke ene ya balehe sentence ene ya pele, when the idolatrous standards of the Romans. Jwale ntho eke ho thwe maroma jwalo ka dinaha tse ding ha ba ne ba matjha ba ya ntweng, ha ba ne ba matjha ba ya ntweng, ba ne ba tshwara ntho ho thweng ke the standard kapa folaga kapa ntho bontshang hore jwale mona ke sesole sane se hlolang sa rona, ke sena seo ke se beileng mona. Ho thwe se ne se tshwana le ntho ena, ho thwe letshwao la teng le ne le na le ntho tse ngata tse bontshang medingwane ya bona e ba e rapelang. Ho thwe the heart of it kapa pelo ya yona e ne e le ntsu e kgolo e phamiseng maphelong tse e bontshang hore e tsamaisanang le modingwana Mithra o neng o rapelwa ke bona bo sesare bano ba Roma. Ho thwe le tse ding dintho tse ding tseo di bonang moo di tsamaisana le modimo letsatsi. So ba ne ba ntile ntho tseo ka thweng ke di-idols tsa medingwana tse ba di rapelang di le mono, jwale di hatile bakeng se halalelang
a ntle ho mabopo a Jerusalema, marako a Jerusalema. Ke mona moo Mateo 24 mane e reng ha le bona manyala a fetisisang kapa a bofediso, which is this standards, di eme ka ntle ho Jerusalem le fohle, yaba ba sa mameleng ha ba fohle. Jwale ke kopa ha re le hona mona, jwale re tle re eme nna le wena pele ke tshintshela ho temane ena ya bobedi. Ke moo re ithutileng teng hore yaba ba sa bale mmapa ba ya timela. Nna le wena momamedi tsatsing lena re na le monyetla wa ho bala mmapa ona, ho bala yona Mateo 24 yona ena. Jwale re utlwe hore na e re rona re etseng ha ho etsahalang ha re bona eng. Hobane ke itse Daniel 9 le Daniel 12 e re jwetsa hore nthwena e tlo ipheta hape nakong ya bofelo. So ha ntse re tsamaya, we should look out for mane dintjeng. Bona ke dintjeng mona e re jwetsa ha re bona dintja tsane ne re fohle. Jwale ke batla hore re ke re bale ka nqenngwe ka qotsolong e nngwe. Actually ka bukeng e nngwe ya Bibele mo ntse hlalosa ntho yona ena ya Mateo 24 e re, when you see the abomination of desolation standing in the holy place, run. Ha le bona manyala a bofediso a emeng ngalong ya halalelang, le mathe. Ke batla re e bale jwale mo e seng hlalosetsa e bua ka rona, e bua ka nako ya bofelo. Re sentse re tlo qetela. Re tla e bala ho Bathesalonike ba bobedi kgaolo ya pele. Bathesalonike ba bobedi kgaolo ya bobedi. 2 Thessalonians chapter 2. Bathesalonike ba bobedi kgaolo ke ya bobedi. Re qale ho 1 mane ka pelenyana. E re ha ile tsa nako eo, ha ile tsa ho tla ha Jesu Kriste morena, le tsa ho phutheha ha rona ho yena, re a le rapela bana beso re re, le se ke la phakala sisinya pelong tsa lona. O go mo o ntso bua hape ka o bua ka the second coming, the end of the world. O ntso bua ka yona nthwena e ntseng re bua ka yona. Ho thwe le se ke la phakala sisinya tsa lona, le ha ile ho tshuwa ka moya mohlomong ke polelo kapa ke lengolo leo ho thweng le tswa ho rona, le ka reng letsatsi la Kriste le se le lo haufi. Le se ke la tshwenyeha, a re hobane le se ke la thetswa ke motho le ka mokgwa o le mong. Ntsa pheta tsona ntho tsa Jesu Kriste tsa re mashano a tlo nyoloha ba thetsi, false prophets di tlo ba teng, mme ho hlahe motho wa sebe. Ho tla hlaha motho eo wa sebe, morata hleho, ya hanang, ya iphahamisang hodima hohle ho tswang Modimo. Ho ntso ho bua ka yona nthwane, when you see manyala a bofediso, ho thwe jwale ho tla hlaha motho a tla iphahamisang a re ke Modimo, mme o tla dula jwalo ka Modimo tempeleng ya Modimo a ipeile e le Modimo. Jwale mona Paulosi o bua le Bathesalonika o re ke re le hlokomele o tla hlaha ntho e jwalo. Nthwena is the same thing yane o thwe manyala a dutse tempeleng, hobane ha motho eo e seng Modimo a ipeha mo e le Modimo a re ke Modimo, e sentse e le manyala ntho eno. A re ana ha le hopole hobane ne re ha ke sana le nna nkile ka bolella taba tseo. Jwale a feta mono o ntsa feta a tswela pele mono. Jwale o re motho yane wa sebe ya iphetolang Modimo, ya etsang jwang o tla ba teng. Ditaba tsena ha eba re hopola hantle re ka bua ka tsona hobane di hlaha ho Revelation kapa 13 mane mo buang ka sebata sa pele le sebata sa bobedi. Sebata sa bobedi ntate Kgatledi o so tlile haholo ha re le kgale se marashi a ntse a le teng. A ba se fa lebitso a re sebata sa bobedi sa Tshenolo 13 ke the United States of America. Ha o bala kgaolo ya 13 Tshenolo 13 mone e re ha hlaha sebata se hlahang lefatshe ke sena seo re reng ke the little horn ho Daniel mane, sa fihla sa iketsa Modimo, sa fetola matsatsi, sa rohaka Modimo, sa persecutor batho, sa etsang. Re ithutile sona nna le wena mohlang wana ha ke re ka qala selemo ka boprofeta, mme ra ba ra fihla ra tsepa hore na sebata seo ke mang, ra re ke the papacy. Matshwao a hlahang ho Tshenolo 13 mono a re se tswa ho Roma ya boheteng, se na le matla a borapedi a netseng lefatshe lohle, se nyefola morena Modimo, se hlorisa bahalaledi, nomoro ya sona ke 666. Mme dintho tsena re la ra di nka ka bonngwe ra ithuta, ra fumana sebata sena ke sona se 13 mona.
se o buang ka sona mo. Jwale ha re feta ra be re re letshwao la sona ke le feng na? Ba bang ba ne ba re na letshwao la teng re tla le bona ditšhipi di kene monwaneng di etsewang. Ya ba re re letshwao la sebata ke le feng? Gore re utlwisise letshwao la sebata ke gore re utlwisise la mabaka a Modimo e leng Sabate ya hae e halalelang e leng God seal. Ra fumana hore Sabate e halalelang ke letsatsi la bosupa ke letshwao la Morena Modimo leo a ipitsang ka lona a re ke disabata tsa. Jwale ke mona mo ile a gagwe jwale letshwao la sebata se lona ke le feng na? Ke mona mo ile a gagwe Sunday ho no ho bua sona sebata sena re Sunday is our mark of authority. The church is above the Bible and the transference of the Sabbath observance is proof of that fact. Ke mona mo a sentse sebata se a sentse se qala ho bua puo tsona tsa ntse ho bueng ka tsona a re nna ke fetola letsatsi lena letsatsi le ke le batlang e lena. Empa ke batla re tle karolong ene re ne re ketele ka yona mohlakwana. Eo re ne re re letshwao lena ha e no ba letshwao la sebata ho fihlela the mark of the beast will be enforced. And Sunday observance, which is willful rejection of God's seventh day and his law. Ho thwe ho tla ba le nako ha o e bala ho tshenelo 13 mane ho thwe sebata sena sa bobedi ya ba jwale se etsa setshwantsho sa sebata sa pele. Sebata sa bobedi re itse ke the US, it's a superpower. Se etsa letshwao le etsa setshwantsho sa sebata sena sa pele se fihla se re jwale batho ba kgumamela sebata sena ka etsa jwale ho thwe ya ba sebata sena sa bobedi se etsa dintho tsohle tse reng kaofela re tlameha re latele dintho tsa sebata sa pele sena seo re ntseng re bua ka sona mona seo tshwao la teng e leng Sontaha. Jwale Bibele e re ruta hore ka nako eo letshwao leo ka Sunday observance e tla ba enforced. Ho thwe ke nako eo jwale o tla bong ka letshwao la sebata. Jwale hona ho re ruta hore re shebe pele mane ho thwe manyala a bofediso mohla a etsahalang ke ntho ho thweng ha o e bala dibukeng tsa ntho ho thweng ke doctrine ho thwe ke National Sunday Law. Ho thwe ho tla ba le nako eo batho ba tla re a ka nnete no ntho ene ya hore be jwale batho ka disontaha le matsatsi e tshwana le matsatsi a namang kaofela ba sebetsa ba dula ntse ba etsa ba ya hodimo le tlase e tlameha e fele e tlameha e be molao nthwena hore batho ba kgefutse ba phomole ka Sontaha. Jwale mona Bibele e re ruta hore ha re bona manyala ao a etsahala, when we see that abomination gona batho ba Modimo re etse tje. When you see the abomination manyala ao a bofediso jwalo a fihla a fella mona ga tseba hore ke nako yane ya hore le gona re bale hoba re a hopola hore ha re bala ha re ithuta ka hore na ho ile a etsahalang ka destruction of Jerusalem ba no ba ileng ba this is nothing ka e hlola ho thila ha ba khutla mono ba Roma ba khutla se ba le ba le ena re a tseba hore e ntse ile Roma e seng ho thwe ke Roma ya bopapa ho thwe ha e khutla mono ha e se bua ka National Sunday Law ka mora mono e tla be se phafa e tla be le tlotlo bona bana ba Modimo. Letshwao ke lena leo Morena Modimo a re fileng lona leetong lena la rona. Mmapa ke ona Morena Modimo o ntse a re manollela ona o buile ka dintwa o buile ka ditlala o buile ka dintho tsena tsohle. Fela Morena Modimo ha fihla ho verse 15 mono ya Mateo 24 o fihla go na le ha bontja dialoma mono teng jwale le sekebe la bapala le mathe gore fela le be le o itiela. Mme Bibele squarely e fihla re bontsha hore it is when the National Sunday Law is passed. Mme motho e mong ene ke mo mametse haufinyane mona ke se o re dintho tsena sentse di bueya hobane ka nako nngwe motho e mong hore he a go bona hona jwale tjena ka lockdown ya corona hona jwale tjena le di cities tse ka mo China bo eng tseo ho nang le Beijing tseo ho nang le mosi o mongata wa dikoloi le di-industry leng ka nako ena di lockdown dinaheng tsena ka tse ngata tsena mosi o no theohile batho ba hema moya o monate ho le monate le batho you know the world was actually breathing better ba sentse ba nathi le a bona hore go hlokahala hore ka nako e nngwe go be le matsatsi ao ho hang
tshebetso le eng le eng e emiswe ho se ke wa ba le letho le etsahalang hore lefatshe le ke le heme le ke le iphumane, which is a useful thing and it is important hobane o tsebe Modimo o sa ntse a ile a nna a fana ka disabata tsa hae. Wa hopola hore after every 7 years le masimo ana a sa leng ho no thwe a ka heme. Ke concept ya Modimo e. Fela, it is not about the concept where the problem is. But thata ke hore jwale e tla ha o kgetha ho thwe ke tsatsi le feng leo ho tlamehang jwale motho e mong le e mong a se kebe a etsa letho e tla ba letshwao. Ha se moo jwale moo re tlo fihla re iphumana re tsepa ka hara the mark of the beast, letshwao la sebata. Jwale Morena Modimo wa re hlokomedisa mona hore ha re qala re utlwa ka ntho e kang eno kapo fela e ya tamela ntho eo, re tsebe nako ya rona ya ho baleha e sentse e lekile ke hore re senne re itlhophe. Wa hopola a kgutlela ho Matthew the old ntho ho thwe ke mang ke batla ho tlosa ho sheba picture ya ka ha ke sa ipona le lona ha ke sa le bona. Okay, ya bona jwale mohlomong le nna nka tlosa hona hwa sharing, stop sharing e ka stop sharing ele ke hlae ke le moo hore ha re fihla mona re qetella ke re a hopola hore ho ile wa thwe ho Maiseraele ha le bona manyala a the abomination of desolation ka manyala a bofediso a potakotile ntho le se ke ya ka hodima ntlo le hore fela a nna kene ka tlung ka mokotla a etsewang a se ka ba etsa masimo a ba sa lahla mohoma fela a ba sa otla ka le a nyoloka fela hono ho ruta hore haeba ba kgonne ho phela from AD 66 to AD 70 ha ntho tsena di etsahala e sentse ho etsa hore ba ile ba tlameha hore ba itukisetse AD 66 eo mohla ba tla ba le ne ba sa tsebe naeneng ko bontsha hore pele ho monono ba ile ba tlameha ho lokisa mane mo ba ho baleya motho a hlanna bone ha halaka ke lena mo ke tla ke ipata ke etse wang dijo di tlabe di le teng eng e etsa wang hore tle re ka nako ya AD 66 ha e ha o thwe he manyala ke a hlatswe le hobane a sa tsebe hore na ba tlo kgutlana ho rutang wena ya tlang a shebile manyala a bofediso a o ruta hore hona jwale tjena o hlonno itukisetse moo o tlo fohlela hona teng moo o tlang ho ipata hona teng tsela eo o tla sebetsa ka yona hore tle re ha manyala wa bofediso o tlo ska nna wa re empa hela TV yane ya ka cell phone yane ya ka eng o tsebe fela hore tlokotsi le mahlomola di re fihletse. E se ka Morena Modimo a ka re thusa bana beso hore ditsebe tsa rona e se ke ya ba tse dithwethwe. E se ka Modimo a sa ka re thusa hore re tle se ke ra ba ra tshwana le bano ba ileng ba re he le ba bona ke bano ba baleha he ha re ba feng dipaputla ba sa bala mmapa ha re bale mmapa bana beso jwale re tle re tsebe ho bona hore lena letshwao le ha ka mahlo motho o le sheba le bonahala e ka le bolela ho Bibele re ha ile hantle e bolela kgona jwale re tsebe ho tswa le mona ha o le yeno ya sa tlo itukisa a sa tlo bona letshwao leno la the abomination of desolation ka nako eno ho thwe etsa la bona jwale okay empa fela e freezitse ho nna mona tshware ho thwe haeba yeno ya sa tlo bona letshwao leno kapa a tla le ignore o hlo o tsebe hore o tlokotsing mme o tla tshwana le bano bao ile re ha o kgutluwa kgetlo la bobedi ya ba fihla ba itshwella ka sehloho ba shwa ka boatla ha e ne ba badile mmapa ba ka ba ile ba ba tsamaya Morena Modimo a ke a re fe dikelello le bohlale ba hore hlokomele hore re bale mmapa thota ena re tle re tsebe hore re bale hore na re se re le hakae le yona ke ya leboha ntate Moribe o ka kena moholo wa ka o kae moholo Elder Moribe ha ke tsebe na dipotso di teng ntate Moribe my elder ke kopa o hlahelle ha ke o bone moholo wa ka haeba dipotso di teng ke kopa le dingole le boteng lena bana beso
ntse ke sa bone Ntate Moribe ke a kgola ho sona le mo a ileng teng, empa bana beso ke a leboha ka nako ena eo le re fileng yona hore le re mamele ditaba tsena. Haeba dipotso di le teng ke di shebile leboteng mona, very clear and simple teaching. Ra leboha ruri potso re itlhopha ka ho etsa jwang for those days. Ke potso eno re hlenne re itlhophele ho baleya ke mona moo re tla ithuta ha o bala dibuka tse ngata tsa mme o Ellen White o tla bolela hore it is time re itukisetse re hlenne re itlwaetse ho a phela dithabeng, ho a phela outside the cities. Hona jwale re ka dula ntse re ka tswa re ntse re dutse in the cities fela re etse hore bophelo ba rona bo ske ba tsitsa haholo in the cities hobane ke mane moo thwe they will not buy or sell unless they have the mark of the beast mona. Empa ha o sontso o na le farm ya hao o e rekile kwana ha eno ha se etsa o na le farm ya hao o e rekile kae kae outside the influence of the big cities mo dintho tsena di tla be le teng. Ha o no hloka hore o reke mokopu wa o tla bo o lema, ha o no hloka eng ho mang hobane o tla bo di etsa, mme you will be able to survive. Empa o hopole ha o survive ka bohlale ba hao kapo ka ho tseo di entseng, Morena Modimo ke yena a tlang boloka fela o ithute hore o lokisetse nako eo so thwe o balehe o tsebe na o ya kae dintho di beile kae le bophelo ba teng mo jwang e ska tloha ba hona o ithuta le ho lema hona ho lema fela. Ntate Moribe ntse ke sa mmone okay. Ntate Moribe ne sentse ebe tlaleho eo e buang ka yona is literal running away ho jwalo mme abo this is literally running away hobane ha re bua ka letshwao la sebata le the Sunday law enforcement. Sunday law enforcement e tla be e re ho rona e tla be e le a literal enforcement of the Sunday law. O tla bo ho thwe ka letsatsi lena la sabata sena sa rona o ske be go etswa tjena bana ba ntseng ba bua ka sabata se seng se sebe ba tla ipona re tla tlameha re sebetsane le bona, and therefore ke mane mo buang ka ditlokotsi wa hopola Mateo 24 mane re tsale tlokotsi tsena di tla be nne di be mpe fela gore ho bua ka literal ditlokotsi. Re bone hore ha re bala the other parts of Matthew 24 ha e bua ka the wars and pestilence e hle e bua ka literal ke mokgona ke itseng coronavirus mohlala. It should not surprise us. Eka me re yetse fela hore ha ile hantle ntse re le tseleng hobane ho itswe mafu a tla ba teng a be mangata. Nne a buana bopile mono ha ke bone potso e nngwe le ka etsa subscribe okay. Ha ke bone potso e nngwe le boteng mona, it's very clear and simple. Amen. Moholo wa ka ke kgutlisetsa marapo ho wena ha ke tsebe haeba o bone dipotso tse ding. Tjhe moholo wa ka ha ho eo ke boneng potso ka ntle le eo so e arabile. Ke lakatsa hore morena a o etse hantle ntate ka ditaba tsena tse molemo tseo a o sebedisitseng hore o di arole le babui bohle mo ba buileng ditaba tsena tse molemo ba le hona teng. Ke lakatsa hore fela ke qetelle mohlomong ka ho lahlela molangwana ha kgutshwanyane fela hore baesong lentswe la Ntate Modimo leo a re fileng lona ruri ke lona leo a itseng ho rona yang ditseleng tsa kgale le batle tsela eo e leng ya nnete. Mme ntate o so tekile ditaba tsena hore mapa ke ona re o fuwe o re lokelang ho sebedisa, mme re tla ba le hlonolo ha re ya ka ditaba tsena, mme re tla bitswa ba bohlale ho latela lentswe la Ntate Modimo e seng ba bohlale ho latela tsela eo lefatshe le sebetsang ka teng, empa ba bohlale hobane Bebele re bohlale ba lefatshe lena ke bohlanya mahlong a Modimo, empa hape re ho ba timelang ditaba tse ntse bua ka tsona ke bohlanya. Ho ba timelang ditaba tsena ke bohlanya, mme kutlwisiso ha ebe teng hore na o tla etsa jwang, empa ke leboha Modimo hobane moya o hallang o tla ya toloka ditaba tsena dipelong tsa bana ba batho hore qetellong ya letsatsi ba tle ba di utlwisise. Babui ba kgabane re lebohile haholo ka ho ba le rona ho fumana taba tsena tse molemo
mme ke kopa hore ke ditaba tse hlokang hore re lo teba re fatisise haholwanyananyana ka tsona. Jwale ke kopa le etse subscribe leqepheng la rona la YouTube moo le ka kgonang hore le ipolokele thero ena ya kajeno kapa thuto ena ya kajeno. Subscribe-ang mono YouTube-ung le tsebe ho ipolokela taba tsena tsa kajeno hore le ha o so phomotse o le hae o tlo di shebelle, o ithute tsona ka thapelo. Moya o hallang o tla o thusa, o tla o tataisa. Etsang subscribe mme le memele metswalle ya lona hohle hore ha re subscribe leqepheng la Sesotho Sermons and Programs. Ke yona moo re tla fumana ditaba tsena tse molemo hona teng tseo re dumelang hore ke ditaba tse susumeditsweng ke moya wa Modimo, moya o hallang. Re lebohile haholo bahlanka ba Modimo ba Ntatemoholo. Ne ke re ho na le potso mona ya moruti ya ntate Bohale. Potso ya hae e re hela e ga e le ha ka nyametse. Potso ke hore na ho na le dibaka tse sa tlo angwa ke di-persecution na, hore na ho na le dipotso ho na le dibaka tseo re ka balehelang ho tsona tse sa tlo angwa ke persecutions. Mme dikarabo ya potso eno ke ho jwalo, hobane a ke re di-persecutions o hopole haholo di tla be di concentrate-ile moo batho ba leng hona teng ditoropong ka tsela ya bophelo ba rona. Ba tla be ba hore o be persecuted o tlameha ba bone lifestyle ya hao ya hore na o phela jwang, o sala ditaba tsena morao. Empa ha o le dithabeng mo thweng ke mo thweng re hona dithabeng matswapong kwana moo re balehelang hona teng, then ha re no ama maphelo a bona, and therefore le bona ha ba no bona lifestyle ya rona ka yona. Fela ke hlalositse ntho e bohlokwa mona, ena e tlameha e be bohlokwa haholo. Ha e no ba ka bohlale ba rona re tlang ho baleha ditlhoriso, kapo ha e no ba ka lebaka la matswapo ao re ipatileng ho ona re tlang ho baleha ditlhoriso. E tla ba ka ho tshireletswa ke Morena Modimo. That is at the heart of it. Morena Modimo o tla re lona le entse seo le tlameha ho se etsa, ya tshireletso ha se di entse tjena belongs to me. Ke tshepa hore e o arabile. E re ke mo fe mohlala o mokgutshwanyane fela hona jwale, ke nahana hore boholo re tla utlwisisa ha corona e ne e amme dibaka tsena tsena le tshubuhlellano e kgolo tsena tsa ditoropo. Dibaka tse ding di sa ameha, nkare ka kotloloho le melao ena e metle ya corona e ne sena molemo o mokalokalo dibakeng tsena tse remote kapa tseo di senang tshubuhlellano. E le hore ha ke le mane mo ke leng mong hona teng, ha ke hloke semonkwana, already sentse ke le ka hara sebaka seo nna ke sentse ke le mong hona teng. So ke le ka hore fela ke mo fe mohlala ono, ebile ke sa re ke hlile ke yona taba mo itshitlehileng hona teng taba ya corona, empa ke mo fa mohlala ono fela hore tsena tse thoko tsena tse senang tshubuhlellano ke dibaka tseo hlileng di kekeng tsa ameha ke dintho tse ngata. Empa Tjhaoso a arabile hore Morena Jesu ha re boloke ka taba ya hore na o hokae, empa ke yena poloko, ke yena poloko ka boyena. Ke a leboha ntate. Ke lebohile haholo le ka potso eo ya hao Ntate Bohale. Morena o etse hantle hohle moo leng hona teng, monna wa Modimo. Ke kopa ke lebohe hobane ho na le banna ba Modimo ba ntse ba rapela hore ebe mosebetsi ona o ntso tswela pele. Ke na le moholo Molefi Kwantlane Molefi le moholo Seiso Mokiditi, ke bona ba ntse ba re tshwarela le ditaba tse ngata tsa hore re bone hore tshebeletso ena tsa rona di tswela pele. Empa ka hodimo tsohle ke a tseba hle bana ba Modimo hohle mo le leng hona teng le ntse le rapella hore mosebetsi ona Modimo o tlo atlehe, e se ka Ntate Modimo a ka le hlohonolofatsa. Re lebohile haholo fihlela re kopana Moqebelo o tlang ka nako e tshwanang sebakeng se tshwanang. Morena a letse hantle. Ke kopa ke kwale ka thapelo. Ntate Modimo re a leboha ntate, o ntso o itlotlisa ka boholo ba hao ka lentswe la hao. Babuhi ke bana ba kgabane bao e leng baratuwa ba hao
bao o reng ba tshwana le thaka leihlo ho wena Morena. Ba hlohonolofatse ka ditaba tsena tse molemo tseo o re fileng tsona lefatshe ka bophara. Hlohonolofatsa mohlanka wa hao ke enwa o mo sebeditseng. Tswela pele o no itlotlisele bophelong ba hae Morena. Tsohle re di siya ho wena. Itlotlise ka lebitso la Morena Jesu ra rapela. Amen. Amen. Babuhi ba kgabane, ke a leboha ho fihlela re teana bekeng e tlang. Morena a le etse hantle. Re na le boloki. Thank you.